There's Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu season 6 episode 6. Ngubonile, ngicabanga ukuthi nani ubonile kodwa ngiyacela ukuma kancane. Nikhona into engizocela ukuthi ningisize ngayo ukuze ngikwazi ukuthi senze i-review ya episode 6. Angizokwenza amavidiyo amafishane nje, ngizolobe ngibuza imibuzo, ngizothatha-ke ukuthi abantu bathini mase ngiyakwazi ukuthi-ke ngenze i-review egcwele because ukuthatha lokho okuvele ku-episode 6 kuningi okungenze ngathi hawu. Yikho nje sengilobe ngimile-ke because ngizama ukuthola le ndawo le enhle ngoba phela kumele ibhalansi kungabi isayidi elilodwa. Okunye-ke kunombuzo owabuzwa abantu last year ku-season 5 uMakhumalo ngesikhathi enzele uMpilo iphathi kwakukuhle. uMayeni athi kuMpilo, siyakubongela Mpilo ngokuba noThobile empilweni yakho, uThobile lo wala ekhaya. Semzwile-ke futhi uMpilo ethi uma uThobile. Kwaba nabantu-ke mangiveza leyo video babuza ukuthi uma kaMpilo uphi, ubani uma kaMpilo. Ngimtholile-ke kuwukuthi bekuyi-episode endala le. Kulaba bangazi-ke uma kaMpilo ukhona and uma kaMpilo usaphila. Soba khona nje mhlampe isithombe sakhe ngizosifaka mhlampe sivele kabili because akekho kwishow njengamanje ngiyanqena ukuthi ngimenze agcwale ivideo yami kube kwishow evela nje kukhulunywa ngayo. So le video ngizonichazela ukuthi ngicabanga ukwenza amavidiyo amafishane la nginibuza khona le mibuzo because lokho kuzongisiza ukuthi ngazi ukuthi ngithatha yiphi direction kule review engifisa ukuyenza. Laba-ke ababuza ukuthi uma kaMpilo uphi, uma kaMpilo ukhona, uke wavela kudala kwamanye ama-episode, ngizosifaka isithombe sakhe. Ngiphinde futhi ngibonge i-support, ngibonge uthando, ngiyabonga angiqede. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.